mu minsi ibiri rero ishize nibwo urwego rw'igihugu rushinzwe igorora RCS baje kuba rutangaza yuko abagororwa barenga 1800 baje kuba bahabwa imbabazi n'umukuru w'igihugu, maze leta rutegeka yuko abo bagororwa bahita bafungurwa. So wabita rero Fatakumavuta wamaye cyane mu myidagaduro yo mu Rwanda, nawe n'amapoko b'imisitari nk'ibisanzwe nabwo kuzajya mbagezaho ibintu biri trend, nabwo yuko n'ahandi hantu uzamenyera amakuru agezweho usibye hano kuri One Step Show. So guys, ikintu kirimo kiravugwa aka kanya gusa ikintu nje kubabwira, mwite Sengabo Jean Bosco cyangwa se mwite Fatakumavuta, nushaka mwite The Rukompaye, nushaka mwite the best journalist muri showbiz y'u Rwanda. Yakubise showbiz imyaka myinshi, yabaye umu MC, yakoze ku binyamakuru byinshi bitandukanye, yakoze ku mateleviziyo, yakoze kuri radio, yakoze ku binyamakuru byandika. Mwite Sengabo Jean Bosco aka Fatakumavuta The Rukompaye, cyangwa se no mwite ingagi nkuru mu murwa. Ayose namwe mu mazina yitaga. Yabayeho umuvugizi w'amakipe akomeye, yabayeho umuvugizi wa Gorilla, ndetse yabaye n'umuvugizi wa City Boys yitwa Fatakumavuta. Yaramaze igihe kingana n'imyaka 2 afungiye mu igorero rya Nyarugenge. So mu minsi ibiri rero ishize nibwo urwego rw'igihugu rushinzwe igorora RCS baje kuba rutangaza yuko abagororwa barenga 1800 baje kuba bahabwa imbabazi n'umukuru w'igihugu, maze leta rutegeka yuko abo bagororwa bahita bafungurwa. So wabita rero Fatakumavuta wamaye cyane mu myidagaduro yo mu Rwanda, nawe akaba yarari muri abo bagororwa baje kuba barekurwa ku mbabazi z'umukuru w'igihugu. Wabita rero Fatakumavuta ubundi yaje kuba atabwa muri yombi ku itariki 18 ukwakira mu mwaka wa 2024 n'urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza ndetse n'ubugenzacyaha RIB kubera ibyaha yagendaga akurikiranwaho, aho muri icyo gihe muri 2024 wabita Fatakumavuta yakwikinirwaho ibyaha harimo gukangisha, gusebanya, kubuza amahwemo hifashishijwe mudasobwa no gukoresha ibiyobyabwenge, cyane cyane ikiyobyabwenge cy'urumogi ku rwego ruri hejuru. Icyo gihe wabita Fatakumavuta bivuga yuko ngo yajyanwe ku kigo cy'igihugu gishinzwe gupima ndetse no kugenzura yuko umuntu yaba yarakoresheje ibiyobyabwenge, maze baza kuba basanga ko bita Fatakumavuta yarakoreshaga ibiyobyabwenge. Icyo gihe urwego rw'igihugu rushinzwe kugenza ibyaha RIB rwavuze yuko ngo rwataye muri yombi bita Fatakumavuta bitewe nuko ngo bari bamaze igihe kinini barabwihanangirije, ndetse baragiye bamubwira yuko ibintu agenda atangaza ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane aho yibasiraga abantu bo mu myidagaduro bamwe na bamwe, ndetse bamubwira yuko hari igihe ibyo bavuga bizavamo ibyaha. Izo bita Fatakumavuta rero ku itariki 13 z'ukwezi kwa Kamena urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwaje kuba rumukatira igifungo kigera ku myaka 2 ndetse n'amezi 6, aza kuba anacibwa ihazabu ya $1,300,000 urukiko. So bidatinze rero icyo gihe bita Sengabo Jean Bosco yaserekezwa muri gereza ya Nyarugenge cyangwa se mu igororero rya Nyarugenge, aho yaramaze kwafungirwa igihe kigera hafi ku myaka 2. Wabita rero Fatakumavuta nk'uko byatangajwe namwe mu nshuti ze cyangwa se nk'uko byatangiye kugenda bihwihwiswa ndetse binavugwa ku mbuga nkoranyambaga, biravuga yuko ari mu bagororwa bagirenga 1800 umukuru w'igihugu yaje kuba aha imbabazi. So kugira ngo rero umuntu ubundi ahabwe imbabazi cyangwa se aze kuba ahabwa zino mbabazi zisangwa n'umukuru w'igihugu bigenda gute? Bisaba ikirekanze ngende nabyo mbikunyuriramo nk'uko ndaje kuba bitangazwa n'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe igorora RCS. Mu magambo cyangwa se mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru, umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe igorora RCS ubwo yavugaga cyangwa se bamubazaga ku bigenderwaho kugira ngo bano bagororwa baze kuba bahabwa imbabazi, yaje kuba atangaza yuko ngo icyambere umugororwa akora arabanza akabyandika ndetse akareba nimba kuko abyemerewe n'itegeko, dore yuko ari amategeko aba abyemera, ndetse hari n'ibyaha bimwe na bimwe bitemerewe kuba umuntu yakwandika nk'icyaha cya jenoside ndetse n'ibyaha byo kuba umuntu yaranyereje imitungo ya leta ndetse n'ibindi byaha bigiye bikomakomeye umuntu abatemerewe kuba yakwandika. So iyo umuntu amaze kwandika rero asaba ndetse bakurikiza bakareba nimba uwo muntu cyangwa se uwo mugororwa yaraje kuba yarakurikije amategeko agenga igororero ndetse yarubahirije na discipline ye
afite mu igororero uko ihagaze, maze akaza kuba abasha kuba yemererwa gusohoka. So guys, beta Senga Jean Bosco Fatakumavuta ngo se Dorukompaye yamaze kuba nawe ari kurwa, wakoze ku binyamakuru bitandukanye, yakoze kuri Flash Radio, aza kuba nakora kuri Flash TV, yakoze kuri Contact Radio, ndetse akaza kuba akora no kuri Isibo, akaza kuba nakora kuri Free TV, akaza kuba nakora ku yindi miyoboro myinshi ya YouTube. Wabita Fatakumavuta akamaze kuba ari kurwa agarurwe mu muryango w'abanyarwanda ndetse no mu itangazamakuru muri rusange, akaza kuba ari buze kuba kandi atangira ibiganiro nk'uko yabikoraga mbere. Abantu benshi baramukundaga, abantu benshi akaba ari umwe mu bantu benshi yagiraga icyo bita intro, cyangwa se kwa kundi umuntu yagiye gutangiza ikiganiro yivuga, abantu benshi akaba bari barabimukundiye. Wabita Fatakumavuta rero icyo nakira ngo mbabwire nuko yamaze kuba agaruka mu Rwanda, ndetse akaza kuba agaruka mu gihugu. Izi nimba barakunze Fatakumavuta, nimba barakunze ibiganiro akoraga, nimba barakundaga uburyo avugamo amakuru ya showbiz, ndetse nimba wari ufite impano akaba yaragufashijeho, nicyo gihe ngo mumwereke urukundo. So nyita Mr. Iranga ibisanzwe, nabwe ko nahandi hantu uzasanga inkuru zigezweho usibye kuri One Step Show. Icyo ngusaho kora subscribe hepfo kugira ngo ujye ubasha kubana nanjye umunsi ku munsi. Stay tuned. I love you my people.